ин мард Доро Наҷот шоири тоҷик аст, ки 21 соли пеш дар ин рӯзҳои сарди зимистон ҷисми беҷони бародарзодаи 18-солаашро пас аз 2 рӯзи қатл аз бемористони шумораи 5 душанбе маъруф ба Медгарадок пайдо кард. ӯ мегӯяд бародарзодааш Туймаҳмад Наҷотов мавриди ширкат дар ҳаводиси баҳманмоҳи соли 1990 дар назди дафтари Кумитаи марказии Ҳизби Коммунисти вақти Тоҷикистон ҳадаф қарор гирифта ва дар бемористон ҷон бохтааст. Туймаҳмади марҳум довталаби Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон будааст ва то шурӯи имтиҳонот дар комбинати бофандагии Душанбе кор низ мекардааст. ва дар он текстил, яъне ки менин комбинати бофандагии имрӯза чӣ воқеаҳое буд, чӣ гуна одамоне буданд, чӣ гуна ҷараёнҳое буд, ки ӯро кушода карда ба майдони шаҳидон бурд. ман дар ин бора хабар надорам, аммо ҳамин медонем ки ӯ рафтааст дар майдони шаҳидон ва ба ҳамин шикамаш тир хӯрд ва тир аз ҳамон болои аз ҳамон шервони болои боми ҳукумат ба ҷониби ӯ ба ӯ бархӯрдааст. тир аз ҳамонҷо паррондаанд аз сари боми ҳукумат, ки қаҳор маҳкам менишаст. дар ин хиёбоне ки имрӯз орому сокит ба назар мерасад, дар рӯзҳои сарди баҳманмоҳи соли 1990 ҳамзамон бо Туймаҳмад 25 нафар ҷавонони гирдҳам омада қурбон шуданд. рӯзи 11 феврал дар ёдам аст, тахминан қарибои 200-250 нафар одамон дар назди бинои Кумитаи марказии Ҳизби Коммунист ҷамъ шуданд ва пеш аз ҳама талабҳое ки онҳо пешниҳод карданд ҳамин буд, ки арманиҳое ки омада дар инҷо манзил гирифтанд, мардуми мо худаш аксарияташ бехона будар аст, аз ҷумҳурӣ бароварда пеш карда шуд. баҳона омадани гурезаҳои арманиро донанд ва ин чизро ба мардум ҳам таблиғ карданд, вале фикр мекунам сабаби аслиш дар дигар чиз наҳуфта буд. ва ин як нақшаи тарҳрезӣ шудаи аз тарафи Кумитаи давлатии амният КГБ он замонҳо ва дастнишондаҳои он дар Тоҷикистон буд. шахсое ки гап мезананд, ки ин корҳо ҳамаш кори КГБ, ино нодуруст астанд. البته گروه های مخصوص اینها را تئور کردن، هرچند که ما دلیل دقیق در دست نداریم که چی کسانی کدام گروه های، اما به هر صورت تا وقتی که تا زمانی که وقت میگذرد و موضوع تا آهسته روشن می شود، معلوم است که گروه های خاص از حکومت مرکزی این تظاهرات را، این مشکلات را، این بدبختی را در تاجیکستان سازمان دادند. در پاسیولکای یوژنی، همون شب روز میگن یوژنی، جنوبی شهر دوشنبه، ملا عبدالغفور بودن، در دوام تفتیشات ما معاین کردیم. از حساب ناحیه رودکی بویف بود، بویک یک زمره بود، دیگر همون پیشوایان دین و همون شب روز بودن در مسجد کار میکردن، همین بودن و اینو در دوام تفتیشات یک قسمت همینو به جوابداری جنایتی کشیدن. همین فردا در همون شب روز تبلیغ کردن که مردم اومده در گیری همون اشتراک کنن، جمع شوند. ҳаводиси баҳманмоҳи соли 1990 дар ҳоле анҷом гирифт, ки Тоҷикистон дар рӯбарӯи нахустин интихоботи парлумонӣ қарор дошт ва ҳаракатҳои мардумӣ фаъол гаштаву пояҳои ҳукумати шӯравӣ абарқудрат заиф шуда буд. дархости мардуми ҷамъомада дар майдони рӯбарӯи дафтари Кумитаи марказии Ҳизби Коммунисти вақти Тоҷикистон ранги сиёсӣ мегирифт. рӯзи 13 бо фишори майдон 3 нафар аз раҳбарони замон Қаҳор Маҳкамов, Ғоибназар Палаев ва Иззатулло Ҳаёев ба истеъфо рафтанд. тарафи шом буд ва матни изҳороти истеъфои онҳо дафъатан паҳн шуд. اونها هم عجیب کاری کردن، رفتن در تلویزیون، از طریق تلویزیون استعفای خود را اعلان کردند. پوگا هم اونجا بود و بعدا آمدند یک جلسه در کمیته شهری حزب کمونیستی تاجیکستان، کمیته شهر دوشنبه برگزار کردند. همه اونجا جمع آمدند رهبرا و گفتند که هیچ گپی نیست، همه به کار خود ادامه میدهند و پس از این فشارهای نظامی را بیشتر کردند. وقتی که قواهای قدرتی دیویزی تمنس که میگن که تمنی آورده شدن،
و بعدی پوگ اومدن. پوگ اصلا برای به خاطر نقصتر فهمیدن وضعیت اومدگی بود. دخالت من برای ملازمه برای که او وقت خودش هیچ کار کردن، چون ما علاقه مردم خودش سر وای میز مدور نشسته مصلحت کرده بودن. اما قبل از استعفای رهبران وقتی تاجیکستان در بهمن ماه سال 1990 و لغو این استعفای رهبران، در خیابان روبروی دفتر مرکزی حزب کمونیست وقتی تاجیکستان خون مردم تظاهر کننده ریخته شد. مغازه و بناهای نزدیک تظاهرات غارت و آتش سوزی شدند. روز 13 مردم را به خاک و خون کشاندند. روز 13 و به خصوص در این کار کارمندان KGB و بعداً آن گروه های الفایی که از روسیه انتقال یافته بودند به تاجیکستان با دستور کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، خب دیگه مردم را به خاک خون کشیدند. من یاد دارم که شب روز پروکورور جمهوری میخائیل بودن، اون کس بودن که از نقطه نظر قانون‌های عمل کننده طبق کدکس جنایتی اون کس بودن که من کفالت به گردن میگیرم بگذار که کارمندان حزب حقوق برای مثال پس کردن شدت گردهمایی از سلاح در دست بوده استفاده کنم. و اصلا این همون دیویزی از مسکو آمدگی بودن. و به دنبال اینکه تظاهرات مردمی بر اضافه 25 کشته بیشتر از 150 نفر زخمی بر جای گذاشت، بازداشت و زندانی کردن تظاهرگران شروع شد. با منظور تحقیق حوادث بهمن ماه کمیسیون تأسیس شد که کار خود را به دلیل اوضاع نامناسب سیاسی و شدت گرفتن مبارزه گروه‌های داخلی حکومت و آغاز جنگ داخلی به پایان نبرد. اکثریت امروز نیز به آن حوادث به صفت سرکوب کردن حرکت‌های آزادی‌خواهی بهاگذاری می‌کنند، اما برخی هم قدرت طلبی گروه‌های مختلف می‌گویند. و اما امروز پارسنگ خاطره‌ای که به یاد قربانیان حوادث بهمن ماه سال 1990 پهلوی میدان آن زمان معروف با شهیدان گذاشته شده بود برچیده شده است و اسم آن میدان نیز دیگر شهیدان نیست، اما اسم میدان شهیدان و مکان آن پارسنگ خاطره را مردم فراموش نکرده اند.